Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke qhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke eshisa phezulu engikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke uze ngaphuthi izindaba-ke ongawenza-ke njengamanje ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lethele udaba kulesihloko-ke laphana-ke kuthiwa kwabangu-5 abadutshulwe izolo bekukhona nobhongoza wesigebengu obengumphathi wazo zonke obesatshwa kakhulu. Lo mlisa kuthiwa ubekhokhisa osomabhizinisi i-protection fee kanye notaximan bebekhothama kuye. UBara Nyaraha oneminyaka engu-36 kuthiwa ubengomunye kabangu-5 abadutshulwe babulawa ngamaphoyisa namuhla izolo ngenkathi ibambene phezulu emini. Ngokusho kwezisulu kuthiwa lo mlisa ubesatshwa ngisho nangamaphoyisa, ngisho abamatekisi kuthiwa uma uke waphambana naye alipheli iviki kungaculwa amagugu kulelo khaya. Kuthiwa udutshulwe ebuya kwimithingi no-taxi owner bathi ubatshele emehlweni ukuthi kumele bakhokhe 2,000 itekisi ngayinye every month. Kuthiwa naye ubenamatekisi angaphezulu kuka-10 nezimoto eziningi. Ubenonogada bakhe abamgadayo, laba abadutshulwe nabo bafa bonke. Kuthiwa ubulawe nje ubesanda kuphuma ejele 2023 waboshelwa amacala okubulala abantu abangaphezu kuka-18 wagcina ekhishwe ngoba amacala akhe bekanganabo ubufakazi ngoba wayebabulala engaphakathi ejele. Lesi sigameko senzeke eButterworth. Kuthiwa-ke lo mlisa-ke ubeyingozi ngendlela-ke emangalisayo lapha ekutheni-ke ubesatshwa ngisho-ke amaphoyisa-ke ngisho nosomatekisi-ke bebemsaba-ke laphana-ke ubeyinkosi yazo-ke izigebengu, kodwa-ke ugcine-ke kumnqobile-ke ukufa-ke laphana-ke tholana phezulu-ke namaphoyisa-ke. Msicelo lapha nama-comment section ufushiye uvo lwakho ukuthi na ucabangani ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza kulungile nje ungixhase ucindezeleke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke eshisa phezulu-ke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.